Ja sam Matija, pokušam se zaručiti, to ćemo napraviti ovdje na trgu baš na ovaj dan, pošto je Happy Days, pisk, veselje. Mislim da će to biti jako dobro, jedino će biti problem klekniti pred ovoliko puno ljudi. Naša veza je krenula jako davno, ja sam još išao u srednju školu, upoznali smo se od jedne bake zapravo. Sama tema, sretni dani, sve se vrti oko te neke sreće, pa rekao da i za mene bude danas sretan dan. Zašto baš ona? Ljubav na prvi pogled. Neki ne vjeruju u to, ali eto, ja mislim da je to istina i nema, kad ti nekog vidiš i sjedne ti na prvu. To vam je jedna mala slatka djevojka. Jako ovako jedna simpatična i draga osoba, puna ljubavi i spremna pomoć uvijek. Zato što je najbolja. Bolja od najbolja. Došlo je vrijeme. Puno svega, sreće, veselja, radosti. Ne znam šta bi rekla stvarno. Zašto baš on? Jedan jedinstven, neponovljiv.